ko watu ki he kiloa pe ngahi nau o ia i he universi Mohono Masani pe tau whawhita ia pe ko whatapoatu ki he kakai tupu ai whanuani te whito ki he matakari nana walau anau tolu a Kempelani pe he whoki ki matakari talaku o anau tolu a New South Wales a Senee ku ai ku whawhe ki he pongpongini Isileli tui tavoki ai a Puleiku me he mananga Senee ki hoko ata ai matala noa ki he Kaha'u o e PTOA o ko whapaapatu ki he tahine princess ko la tu fupeka tuku aho me ai Kempelani pe he ki no ka inga pe ngahi haa kotoa pe a kautaki lotu ai tonga kotoa pe me amai me ngai tapa ke kolope o kutaritari lerei ki motolu e he to'onaa ki whare vavanga mo e tau kaweinga ko e hoko atu e tau kaweinga pe a mo Isileli tui tavoki ko e Kaha'u o e PTOA pe hei kai te utoi whaloloa te oange ki ai ke ne hanga o mai ange e Puleiku hato e ki hulu i whaloku fua mai e ko i ngana ki whetau kaki mai e ta Polokalama pe a tato ki hoko tai pe kateu o hatu ki te ko e MALO. MALO bito e balo festa e mau whainga maari pe a ki mua hoko ata hapo po taranoa ko kore ke ufanga atu i e whakatapu pe a me whakahoko atu pe a me Polokalama kone katu ke whakamaru atu ai. O koto ko ki lolo mai rere ta Polokalama ko i ngā pe ko e hao kisimasi ko e bea ko ia. Ka hanga ko mea ko ke lawi ki ai te ki tata atu pe ke ki whamapopo mai ngai mea na tau silare ki ai ki mua. Na tapehe foki e ngai Polokalama koe, na kamata hano fatu ai mo ifa politikale a grisi pe me USP. Na ta toi pehe he ne foki mai o se tau tolu pe me USP ko ne ma foki hana mata itohi e whaiako. Whakataha mo ne oko mai e ngai tata anak na ne whai o kau ke ngai utipeiti pe mo ngai kau tangata mo ngai klupu ke me i tonga i USP. Katoa ngai experience ko ia na ni o mia hine kamatanga tuuta i tonga he tahi wawaru noa. I kai ke ha ilo e taha pe ko whai whanonga koe ni ai tangatani ai whau pe a moyanga ene whonga sio ke ngahi mea ke whakalerea ke whonua e au ki hat poini tene pare mia i tonga. I tahi wawaru noa na tuuta i tonga. I tahi wawaru taha ko ne whakalere ia ai leti o koe na iloa koe matalafo laukai. I he tahiwa waluwha, lotonga ni mantu ko ne whoke atu e ni pēr me he USP, na ne ngau e whakawhai ako, i he putu ngau e ako ai purianga tonga. I he tahiwa waluwha ko whakanofo ia, me he lakanga ko ia he purianga o e aho. I he tahiwa waluwono, ko e fuafuatai mea ko pulusiai, pe ko ia na ni whakalere, pena ko e taki ia o e newspaper na iloa e time ko ia ko e newspaper o e ko e kerea. E tahiwa palu fitu ko e fuafuatai mea ke whiria he kāinga tonga ke ne hoko ko e whakafufonga wharearea. Pea ko e whiri ko nina kai ke whiri hange ko e taimini ngai wheitu ke heke ka ta whiria i ne whakafufonga ka ko e whiri whakalufua ia ai whanua hono kotoa. I tahiwa hiwa ono, hiwa ono. Na whamalolo ia pena whakahupiri so ne lotonga i ne wharearea, ko e hiko ne ngahi hafua ko e kontemi o e wharearea ai pure anga tonga. I he wafe manima na i ta lawe ki ai, na ia e kulupu ia ko nau whakotuku, hange ha nau kulupu koni na ui ko e aia ko e uano, huna ui ko e People Democratic Party. Na i kake ase hingo a grisi ai. Kaka i he kulupu ko ni ko te sina fuko. Ai aku hange pe offshoot ki eni pe me ako malanga e a grisi. He kau tangata ka ata ko ni nau ngawe he 1.8 time pe ko e ngai time ke
e poupoi o akilisi. Ai ne kaua a professor Futahelu ang te sinafuko ko share ia. Clive Edward ko tangata ko fata seli wini akaola pe hai fua ka tangata e kai ke ui ke hang ha mui o demokrati i tonga. E uano ni men uano ni ma e time tatau pe e fa o group ko ni ko strike light ai ko mimi na fa ho ko i tonga. Pe na kau mai ke ai kau ngau e fa pureanga mimi ko ngau fa pureanga kau boate a pureanga o tonga. Pe hange ko mena talawe ke ai Polokalama ko ia ko fenga en pe na timan ke hiki na wa he pe se te ono noa i he time ko ia. Ko mea ko ko ki tu wai na tu wai ki ta claim na ta filawe i pe mo e strike ko ni. Ko timan ke hiki na wa he ke pe se te ono noa i he time ko ia. Kai toi hu i moi ai fe ma uia ke whakalele ke whakatemokalati ai whakalele ai pureanga tonga. Kamata ake hiki wahenga pa ene ta aplewa hange o kua ai ka venga ko ia. Pe koe ke na rao hea pute tatala noa ke ai. Ka ku ke ilo i befoki koe tahai a mea ko ai he kohi e koe ne whelawei. Moi whenga koe ne agris pohiwa ki he temokalati ange ai whakalele o e pureanga. I wafe maono ko tutu ia nuku alfa. Ko tahene prio te matuaki whapopo uri ki anga whakalele o e whonua. Pena tau si lawe ke uhinga na e whaiai pe koe taha ngai winga na tutu ia nuku alfa pa koe na ta ena ta apo he tatalanua. Ko hi ko i kai koe ke whae ke tari he wharearea pe area he wharearea ai fie mao ko ia ai ne whakapapau i ke strike i koe ka ngau e whakapureanga ke moa representative yange ai pureanga. Pea ke whiri e he kakai ai ne kau whafufonga pe hanga kau whafufonga whiri ai palemia o e aho. Ai ea koe hanga ia koe tātā tupe kana ta os whakaiki ki tau a ki ai. O kai ki mea na tatu ai. I he whilawe i mo e tutonu walfa. Na ta pehe i he time ko ia. Na e serious allegation na e taki whakaai palani me he kau pātoa ai tutonu walfa. Whakaai palani o hono tutu ko ia o nuku alfa. Pehe talawe ai i he time ko ia na e pehe tau Polokalamani. Ka pau na e lava ai whakatotolo koe ai Loyal Commission na fie maho ne afio. Ngari na o ke aho ni ki merino ange tau tipeiti, ki fe ofo whange ange anga o e nofo. He na e whae ta lawe ki ai, na ta pehe ai, ka pau te tau fōu i he whaenga fōunga koe whakatonga. Ka pau na e whakatu e Loyal Commission, pa tene o mai rewa e kau whaahinga na nau taki i e tutonu kualofa. O mai ki loto. Pea i kai ngatai, omi mo i kakai koe na nau mue sia, o nau ngahi pisinisi, mo i hai ki whahenga, honge koe whakatapu, pea o koe o whina, he tau Polokalama, e ki whahenga e more nau moue. Omi katoa e nau whamiri ki loto. Omi mo i take ngai siasi, hou eiki mo i kakai e whonua. Patuke ne afio, hange koe whakatapu, ke ne share he whakataha e whonua. Koe whakataha koe ni, o kui kai koe uhinga ia ke toi whai ha whaka ilo moe ha. Koe whakalelei whakatonga. Tongan wei, whakaloti. Aianga o whatunga o whakataupau koe. E tuku ke kakitaha omi ki roto a ene, ai mamahi ai whahinga na lawea, e nai uesia e na wai pisimiti, mo ki nau tonu e more, e nau mo ui, o nau ngai whame. Tuku ke whahinga koen ko mau he Loyal Commission o nau hingoa, e nau tari se hu, o kai ha e nau tari mo talatala noa ne e whai. Pe tuke ne apio, ke ne tō wholofola ki hono whonua. Te ko alu e whonua ki mua. Ka tau kamata fo o, he pēsi fo o, whakatonga, o tau ngau e aki i he aho ki.
Pea kutui I he tatala no ka kapana e lava mea ko ia. E kai ke e merino ange tau. Ka koe mea tana tawa vei ai. E mawinga e whakalao. E koe taimo koe na kore ai e ne awhio ke whai koe ni ai Loyal Commission ke whatotolo koe ni koe tūtonu walwa. O toki ilo ina whai e ta whakasio hol kia toki uia mi he whamatala e matangi. So ma, na ikai ke lo toki ai na paremia oe aho. E ko atu rispohi, pona ko atu rispohi wa. Ke whakatotolo koe ni he koe ke hasilini se unga kurea. Koe ke hasilini se unga kurea. Kana ke whakatotolo e lawe a au ki ai. Koe silini fo ki ia, o pau ke ai uhinga lele ia, ke whakamole ki ai. Ki he sio ai pure anga oe aho. Te kai ke lawa ai whakatotolo koe ia. Na amana ke whai ha Loyal Commission I he tutu o nukola wha. Te amoe ai moe putu ka o ka wai whakatotolo koe ka lawe pen ke tutu o nukola wha. Aia koe ta hau ia koe ia o au ke tutu koe ni o nukola wha. Te ai nai lahi apu tatatang kai ka toe lawa ke toe meteki mea koe ke toe loloa I wha matala. Ka te taim koe ni te tuku atu ka te koe. Palofesi. Mahalo apito Puleiku pea kutui koe to mea lalahi koe nau kakato au pito eta hau ho tohanga o whakafoki ki mua o hulu I mai pea ko fia ho toi foki ko ia he kutoi mahino ange ai ngahi fo I tau mo ngahi mea lalahi koe na e hoko mai o tau hau koe ni ka koe tau au mai ni ki he konga mahoinga koe ni whakaosi ke u whakanou pe mahoinga pita mea koe ni o kuke toi hanga tuku mai pa koutui koe mea ia o kuta tui tatau hai ko hinga I he whakakaukau he ikai peke ose mea ia koe ni ko uhinga he na ikai ke whai hano tāpuni. Ange koe ngai whotu uko o ke whai. Pea o kutau tuu wawa pe matapa ia ki he longoa a tai mahino. Pea moe ikai ke wha whetukulolo aki kai ke wha whakale. He koe whakarea whoke e Puleiku ko pe koe whakale reina e whai. Ka koe e whakapolitikare ai koe he wawhe hongo fulu. Ka koe mea koe ni kuke hanga hulu I mai o koe ai e hangai whakarerei o e mea kau te ai hono ngahi hangai mau lahi ka koe poini mahuinga koe ni nake tuku mai kau whakafoki atu ko toi whakamanatu mai e tātala noa whakaosi o ku te eki ke tāpuni ai fo I mau koe mo fo I tō kehe na e whai aia koe te kai ke whai e hopo a nau tōna a nau pehe ka pau koe tukuaki ina e parani pe koe tataki teke hopo I ai fo I tutu pe moe kau mate toko walu koe ai whakatutu parani moe kau mate toko walu aia koe foi mea whai ai koe ai tālanga pea te ekirewa ke whetongi ai si mau na e hoko ki e kakai na e wesia ki nau tolu I loto nuku alo whātuku kehe ai ngahi mau whaloku fua. He koe mea koe ku tatui ki ai kone I kai koe ke tāpuni e umea pehe ni I he historia. O ku toi tau hoko pe ia. O ku toi tau hoko pe ia. Pe I ke I tae mahino pe mo whetō kaki pe ai tala noa whakapolitikare ai ni peu tau wa usia e aone. Neango koe uwhakaukau lelei ke toi whakate mo kālati ange ai anga ai whai whatongi ai. Ka te whakafoke atu e Puleiku MALO. E Professor manatu pe na os whai bifuk whakatotoro pe e whahinga ai na e hopo. Pe ai ki whahinga ai tau te whito ke kau pou I lalo na nau ki noko lolo ai pili sote. E osi koe ne tūto no kwaro. Te ipu ko hao kato a kainga koe ni na hopo ko ia, tukuaki o au ke tukuaki ke kawai pe amo agrisi
ono polo atu rispo i taimpo. Io koe foi hopo fokia e Puleiku. Koe hopo fokia he tutu i foi fai koe foi tutu. Ka koe mea foki na te kai ke whakatotolo ia ai na fai u fo tutu ki ai pena e palani e tutu. Pea moe foi mate koe te ke wha hopo i ai foi whakarerei ai foi mate a koe ai toko walu. Ai pe moia e whakakau pe moia he vela. Ka whakafoki atu ka ta kou ta anake atu. O ke moani a pito e palofesa koe he koe ngai foi hopo ia koe ia. Kai ke halave i e taha. Nei pe lau ki ai hango apiki, hango patapu. Nei kautaki to kua i e mea koe ia. Kanai kai ke au ai whakatotolo ia koe ia, ke whakatotolo koe ni tatala noa ki ai. Ai ko tau pinga ke tapuni e foi piliote ko ya e ko ka pate tau sio i ngai ko no muri ke ngai ne amo ke urahi ko ko pe kai ko faka ilo ona wo ngau e pilisone ko me ko me ape o sio ki ai ngai ko no e muri kai ke toi ai o hange ko ne au talau e ai tapuni faka tonga whakalotu tonga. Te tāpuni e ke si hene a pio he ko hono kakai. Mare. Kakalawa lewa ai whahinga tāpuni ta talanoa kia. Uke he mea kou ta talanoa mo ngai mea koe tau sio pia tolu koe koe na kutanga mi hopo Amerika mo nau pari ten malolo koe hea whakatotolo. Koe whenga ia ke whakailo. Koe ta talanoa taua koe ni ta ngau e aki he whonua. Ngai tūru taru hono whakatolonga mai mea tukoua. Ai lotu. Pea moe lao. Pana pasi ki na ua pea tuku kene a fio. Kene whai a fola whakaosi ki hono kainga. Tuku atu palokesa. Ia, ko tui e Puleiku koe poini maho i ngā hena o ke toi hanga o whamaala ala mai. Aia koe fo i whaunga ia koe kuke o mai ke tau tāpuni aki o ku te eki ke whai. Pea koe tau wakai koe ki he fo i tau lahi koe a tau tolu whakaloto whonua i he kuonga o tau whahau. Na e osi na e tāpuni. O tau lawai o tolonga mai ai i he fo i tāpuni ko ia o a tau orake o vai tau te au. O tau malawa o hau ai pe toki whai ai fo i teke ke whai a no toi saupulu koni ka tala noa ki ai ka koe uhinga pehe e ta tala noa pa koutui o ku uhinga pehe a o fotu u ai fo i mea ko ia e ua ki o wau lotu pe mo o wau a fe whakarerei aki pe a whangatuku pe a whangatuku rewa e ene a fiopa kono tāpunia ka koe tū koe taimini koe anga e ta tala noa mo e ta whakaamu e koe whakaukau maho inga ena ko ke hanga o teke mai pe a kuta tui ki ai o kou tui ki ai ko i ngā hei kai pe tāpuni koe tau tū e taimini tāpuni e tau keisi koe ulo aki hange koe kulawe nai Nai whai whoko hono whehui ki a Clive Edwards pe utoi malawa ke hopoi ai keisi. Pea koe tāri whoki ki a Clive ipa aku i he komistuto nepe, koe keisi na e osi hopoi i ukai ke toi lawa hopoi tu o ua. Aki nau tolu koe ni hange ko tā anuana as whaka iro pa nau mo ua mo hanai. Ka koe toi ai koe ke pehe ke toi whaha hopoi, pe na e palani pe koe hopoi kau tā mate toko walu, Nei tāre klaivia koe ke tāria e he konistuto ne mo lao ke toi hopo i ai umea na koia. Aia koe tautu koe whakarerei rewa e Puleiku ai koe ke tāpuni aki ai fo i uhinga koe ni kou ke tāra noa ki ai. Pakoutui koe poini maho inga ia koe anga e tā wahewahe whakaukau mea mai o e ki me kautake whonua koe tā whakaamo a tā waia ke tāpuni he ku ta asosio ke ngā himea pehena e hoko historia o ku ikai tāpuni pea he ikai pe tāpuni me ai au ta tāpuni ka te whafoki atu
Iyo, ko hinga befo ko tato ki tu tai nyai palo pesa ko ki o tu ta tala no te ki ta pun de ke skoli. Ya o to fo hange fo ka utu te longwa I henga ya ho ni te hange ke pai pe kai ke fa fe tau laki anga o tala no fo ka politikale pe a mo e fa ki social media mo me ka ko ai fa ka ana ua ko ataua mo Polokalama ko ni na ia ha fonga na fai ke ta puni ai leva case ko ni ka tawalu gi moa he ko ne lele ko ni pehe ko e ni ko ia ta ia tene whakapapau I ko ha Kaha'u I hono tapu ta puni whakalele ko e fu case lahi whakamana waheni e palo fesa ani pakon ko ia Hawaii fonua gulau miliona laka he te miliona ngai funo ta totong ko ngai nunu ai o me na fai tu ke ngai more ai mo ui mo pisinisi mo me ko ke si lahi au pito ni pe ka ko fra na ua ku ta fai ka ko be tu pe I he ka ta hoko atu Professor Whawhiawhia au pito e Puleiku ko tū tā hau ke whai konga whama apopo ko ia ka te tuku atu ke hoko ke tā hoko ka koe anga e tā whaamu pe mo e tā tui ko ta e tā puni te tā upalapare ma ia lahi pe ai I he rere pa koe ngai whamo oni pe hange ko e mea ke hanga tuku mai ka te whawhoke atu ke hoko atu MALO. ka bau te ta whatonga e taim na ta tala noa ki ai ko e whanonga whoki na e whai mai e tangata iki e Samuel Akrisi na kai whai ngofua. Ta hiwa wal noa ai e nai hoko lewa I he uafe taha wha ke hoko ai o e taki o e whahai whapolitikale pātoa. Ai ko mimi ko tau e tolu whanai I ne whanonga mai a tangatani e waa whanonga ko ia. Ko mea ko whe to'o ki ai e tā, ki lawe no pe ta lele atu ko ia. Aia koe fuafua, koe whika whae ni oha pale mia a tonga. Koe whiri mei he kakai. Aia o kawa Fred Severe, Honorable Fred Severe, Lord Severe, pe whoki ki a Chris Pohio. Nā ko Sherry Baker, koe tahaia, pe whoki ki a sio sa te ki tonga. Aia ko toko whaia, nai whiri mei tua. Ke paremia. Ai o historia wito ai tangata ikini sa Honorable Samuel Akris Pohiwa e ne hoko ko paremia ai fonua. Pea mahi no pe foki ko tato piki ko ha Kaha'u o patoa. I he wafe hongo fulu ai ko li fo politikale pa ilo ai pa enofo ilo apito e historia o e political development ai fonua ko e fufu taimia ko as a hingoa ko ia ko e whai whakapolitikale ko e pātoa. Pe ko nou e taha ko e pāti te mokalati o tu motu wanga o wha. Pe ko e whiri ko e wafi hongo furu, ai ko e osia ngai whalerefa ko ni stuto ne, mea pango, na me ofi apito ke e whi auki ko e o e whai, pe ko hai paremia, na e ofi apito ai tangata iki, a Chris Pohiwa, ke ne mau ai paremia. Ka na e te heolo ngahi u movement ko ia, te kau mai mo whahinga pe ia nei kai ho eki whainga tau ataina I he kau whakafufunga o nau toko lahi lewa o whiri ai a lotu I wakano. Ai a koe wafi hongo fulu ia nai whiri ai. Ai nei ulungi ai a Kirisi Pohiwa. I he wafi taha wha ko ne hoko lewa koe palemia ai whanua e hiri ai whiri wharearea o e tau wafe taha. Te ki lawe ki me ai. Nau telefone atu pe me heni ke a Chris Pohiwa. Nau ma upe ne ki whika telefoni. He na e nau me email pe kau peke ki lawe pe ki tu peke ki tānoa koe tala monu pe. Ke lakanga fōu ko ne hopo ki ai mo e poki fōu e whanua. He na e hange koe mea na talawi ka ina e pe ai ki maheni mo e tangatani me tai mea ko me USB mo e whanga ki mea pe tonga. Pea ma
Io mantala no atu ko ia ko wai pe aku ke telefoni atu ko tala monu pe ke fatongia ka hange ka uki mafana mai ne tu mai ne ki tala no pa maki pa male le pe ane tala mai pe pau talange ke ko wa ke foi point ko pe ko hae tau mu al ke kamata ke fo tu o pureanga fo o manani tala mai e ke mo ape ai toanga ai whakalele le ai pureanga pe ko corruption e shofi lai au bito ai ngahi mea issue whelave pa mo corruption pe kawai pe mo fo ila fo o ko ni ono ai go ke fai pe whela wa ke wa o ke honi pe ulongo pe kanane pe mai ko ha whakakau isi ko talang wakai pe na kuo te ko ke heka mai pe ko tari he kakai o e fonua ke hoko ko pare mia ihe corruption ngai tukwaki na ke fai mai hafu ngai me fa politikale ke liliu political reform pa ko na ko la vai hua ngo fulu ai konga wakai na go time ke foki ai narrative ko e o ko discussion ko e ho pare mia fo foki ke fanga wakai ngai u me fa ka welfare mo economic e appealing ke kakai ke ho a fe me politiki ko e political reform pe ku ke ma wela pare pe mai ko ha ko tang fa ki me pe hange ko ni time ko ya na e panga valno ai palau ki ho wakai e palau he na mal tu na portunga ngo wen na panga pe e wani ma ki he wano wani ma ki ho e ku fe mau bito ka pau ko tau mo a fo noa ko tau main exportable goods ai fo noa ko ngowe ha me we ke fa to kon ke ka ngowe ke makai ka pau me ka fo ki mai me ai o privatize fa fo ke me na ai por ngawe ngowe ke fa lele por ngawe o ke ai e lava ke mo ma palau ta to tong ko le holo me ngai pure anga ke ngowe ke fa lele o ngowe me ngai me pe au ki ai ko talange ki ai ko fa ki me ai ke mole ke e mole sirini vakai na lava ke subsidize ai fa na wa ko he na walu ki he ako i he pasi pe ko me ta vakai ngai u kolo i utama ngai u otmotu ia maka hafo i holo ai pe ala te potunga e pule anga fakalele ko ka toha fa ko feitu e fai kai whakatahataha koe e kakai o whanga ki kolo. He koe na koe tō whihana e a wha mo tau sio ki ai a polo pare ma. Koe whanga ki mea iki. Pe hange koe hala pure anga. Ha mea ka pai lava pe vari kai ka toa main road. Alu menu ka alofa takai hake i hala koe na alu hake la paha mo mea hau fua motu. Hau malau ka puna. Hau mai au ki nuku alofa. Alu i menu ka alofa alu ki hataf. Foki mai. Mo foi hala ko talo to te utulau mo me takai a fe pa na fe taula ki pa tangata ki me ki kolo vai ko main road pe foi ai ke varita ile pa ko hono to empower ngai kolo ke na to kon mai 50-50 pe ko ha me ki tano fanga ki hala ki uta tangi hala ki ko hi ke u fu pressure financially e pure anga ngai u me ko ya kai ke ko me na matano ki ai pe i kai ngatai pe na ki lave ki mea ki ai. Koe lao koe na e ono. Mana tu, ko osi, ko ke mau e koe ko ngalahi o executive power o lele whaka aho, hono whaka lele he pare mia mo e kabineti mo mea. Pea mo whare a lea. Wakai pe, wai pe fo i poini ka, whai pe hono toe, o watuha mea. Te spoiler mea ko ia. Ka te ki afe, ke mea ko talawe ki ai, he appealing ke kakai whanga ki lele ko na te ke ai, hange ko ki kolo ai ke lele ho nau ki holo ai, ke nau hola ki ai, hange ko palau, pe hange ko tanu hala, hange ko tamai ki ako, he kai ke expensive ha hono implementing ai mea ko ia. Pe au ngatai, kai ke te tō whoki kia amoi. He koe mea ko tau wau ki he ahoni, o si e atu pe
lue hanga tono pe hange ko whakatapu a kirisi mo whai mo ne puleanga patoa ki he mea na tau lave pe koe ko au pe tae pe mo ngahi kakai na nau komeni ai. Ko no lave i koe mawhai ai foi lao no ai ngon tautou malangai. Pe aku hoko re vai koe foi tau here a kirisi walk straight into it foi tau here ko ia. Pe ko tuaki re vai whai e taha koe to'o ai mawhai a ene afio. O au ke ahoni pe koe ke ira pe toi to'o whaka kue foi i misi ko ia. He kula mea lahi au pito ai whai whaka politikale. Patoa i ngahi whetala no a tau tipeit whaka politikale. O kau ke foi lao e ono ko tau tānoa ki ai. Tukuat paro fes. Malo bit koe toini lalahi e ua konyo ke o mai mahu inga I o mo whepota ano aki pea koe nae ho o tala noa whakaosi mai ki he fo I point whaosi na ke mai e fo I whakaukau mahu inga ka te au ko ho pehe ko e tau whai ko e ha mea o fu tōtu a pea ku toi hoko ai fo I mau pea o ku mata ko mea ea ko ku hoko ko ni I he e tau hau ka te ufoki mai au ia ki e tala noa mahu inga ko o ke whai poi ni ulo aki ko tui ko mea ko toi ena tau sio ki ai ka wako ni I ke whai e ngā unu ke tau ngā unu ko ke strategic ai ngā we pe tau hau me he fo I saupulu na I whai whakapolitikare pe ko fo I tufunga whonua o tau ngā unu ki a ngāhi mea ke tolo aki ai mo ui ai kakai ka aku kei whai pe ai ngahi mea ai a ka pau kua hane whikau aku me mawhai pure kua I mea ke ai la whaanganga mo e haka koutui ko whilawe pau ke tala noa mahu inga na ke whai ki ai ke Samuela Crispo hiwa I o mo whepota noa aki ko uwhakotu koe na ke whai whanki mea maa ka te nehanga unu aki I ai welfare a kakai ke ngā unu ki ai alu he koe mea kotoa pe e whakaiku mai ki mo ui a kakai neongo ai ngā tau kawe whakapolitikare sai, koe mea koe ia whoki nai kai ke whai ai au malawa pe ke tau pe he koe ngā hiwai ia he nai tikai pe ke liriu pe pekia koe Samuela Crispo hiwau tikai ke liriu ai teke ia koe tala noa mawhai pure ai nia koe ku Kaha'u re vai e Puleiku ki ho poini ua koe tala noa ki he lao e ono ai apa koe poini ko whie whakaosi ai kai whafoke atu mone a pito ho ta ano au ko ia koe foi lao e ono koe foi hange ha foi makatu ki anga ki ngā ue ai patoa he ku ngāwe aki mea ngāwe aki rewa ia o kusai pe ai foi ngai whakaukau ia pea neongo pe na kamata ai pure anga tui wakano ka koe tau tāna wera tau ke u whakaukau koe ni koe u toe mai pe ia o foi kau pe au e sau pulu koe nai whai foi tu whunga whonua ka koe hange ko poini ka koe pau ke tau whiri ai apa koe ume a koe nai hoko koe mea lai whakauri uria hange ko poini ka pau he kai ke tau ngata ha foi poini pa tau tāpuni ai ka tau langa whakaluku fua te tau parapare mai pe tau tolu he tā anoa mawhai pure pa te tau parapare mai pe ono tae tāpuni ono tae close e foi keisi koe ni ka koe mea ia koe kou whilawe whaos kai poini maho inga na ke o mai ku hoko rewa ai tala noa lao e ono ia koe mea ngā ue ia ki whakatūkia I aki ai ngā ue. So koe hange koe ahoni. O whenga mai patoa ia I he toi umea ia o kulele. Nau whenga ke alu ke welfare. I anga ngā ue patoa ai ahoni ke tokonia whaka welfare whonua. Kaku nau lawea nau tōria no ngā ue akia he ta whaake taha. Koe uhinga koe tala noa lao e o no koe to oi mawhai. Pa koe foi tālanga foke he lao e o no na whae Samuela Crispo hiwa.
ko ia na ne alo ho ko lo ke feinga I aia na te kai pe ke fie maria sa max po I vai ki fo I riu pa ka me aia na la ve ipe he na la he o me riu na kai ke fa ko me na ne fie mau aia na ne hanga o ai fo la o no na a vi la o ko lo o mau fo ke fo I me ko ia na o lo na tole o ko lo ne paremia kutari mai o ko lo ia la Kaha'u ko ke na fe mana to ke fai foi la o no ai o to la vea ka te fo ki atu e Puleiku ke hoko at MALO Ko ta ki ia fe pe fo geni e talanoa mo pale mia kai ko ia ko talanoa fa kai anga pe mahini ka ko mea ko na fa ka e time ko na pale mia a lotu I vakano na fai no talanga ai foi lao e lono na fai no talanga hala tata ke fai ha la fa ka anga ia ki ai e te ke lo ko shot no asisio lo pe fa ki mi tia mi tonga kai ke fa to anga na lao ia ki talanga I ko foi lao e no I time na pure anga lotu I vakano kone hopo ake pe honorable Agrisi po hiwa ki he paremia kata pe foku mono to teke mai ave ileva pe me na upe he ai Agrisi walk into ke po tau here ko ya right there pe ku ke osila ki ai pe ko pe mo pe po ya Pero ko me fa kali te takila vea pe anga ko e nau I he pure anga e na ta mai te ko mantu ko pure anga ko ni ko I lo ai ko taki fo ko Agrisi po hiva te a go wai fa hinga ia time fa fa ki pe ko ke ui ke ui ai pe ko fa fa politiko politikale pa to pe kai pe ko ya u ingo ai ta something like that ka ko me ko le When hope haka koe ke pure anga, na kei to atu ai pe ai whakanga ai passportu. Kau ia I he ngahi teke mamafa I he kamata. Pea koe mea koe na e whai kai whai, hangi pe koe motu ai, nau whakasia au ha mea. Pe mea koe nau rawe ki ai, nai kai ke ha mea tahe mea koe nau matara no te ai, nai whai hano rawe, ai na matara no pe ofsa I te. Ka koe ia pe e te sio whakapolitare ana, mo ne maheni ange, mo ne poto ange. I le teke pe ana ai asenita o le pehe e makapo. Ai na tau e hange ngai mea ko ni na ke hoko atu pe passporti. Fai hono hapa na ha. He kai te te whakai ki ke o mea ko ni he ko si mea I pe he kakai o phone. Ko taha fo ke mea taha. Na o sioi foi e mea taha ko te wawe pe ai hingoa ko ni wilo apito e ko presidente media mo me a kala moala e ko ne ngai role na play I ngai u time ko ni pena advice ko ki e vai foi time ta na ne pe ia hene a di gole ta o te ke o sio kakai o te ke faha me ai ke helele o kakai o masive siva fo no ataro e hopo hake tanga taiki ono po akis po hiva ke la kanga pare me o te ke faha ngau e te faha me seriously ke to ni e kakai masiva fo no ai ngai kolo kakai ngai kolo ke ko ngai kakai ko e ngai o tu motu pe ko ni hanga question ai hanga o priority ko e pure anga o time ko ya ke fai to kon pe ma fana pe ngai ura ki ta u mo ta u pale nya e ke fai pe tala no ko ni o tu ki ai te o me a mo ha kana essentially na I loto ai I he article ha tala mo and I believe o ke fa fu la ve I feel ma o vi really ngai kolo ngai motu I fo I time ko ni e ta uruaki ta ua ene foi article ko na ho ken ta ua ko ni palemia tu kan ko para fes
kiri mai pata. Aku ko whakapea. Koe kataki na e tikai ke hongo ate mea. E Puleiku koe fuotu foki me koe mastermind foki fo I lao o no e Clive Edwards. Ne? I e pureanga koe o tui wakano. Ka kou mbari ia ho talanoa ne nai. Ko taim kena fuotu mai nau tōria koe fo I lao. Nei kai ko hafu I siu, kai ko hafu parapare mai. Tana. Na nei hu tau peheta toka pa nei hu ia tari e aho ko ia. E ke whalongo a ai. E ko hinga ko pehe kakai ia I ene hu mai o ksai pe ia koe. E ko hinga he ko tu wakano na e paremia. Sai pe ia ke hu mai pe ia mea he ku koe ke ha me e mau ai. Ka koe ko taimi ko na whakahu mai a Samela Crispo iwa. O toi whai ngā ue ki ai. Ko si lawe hange ko ho tawa noa. Ko na e tū pēa koe fo I tau here ke o atu pē ai PTOA mo Samela Crispo iwa whakawhihia. Ia nengo na kai ke uhinga pehe. Ka na e swai whakatokanga ke ai ku wheunga. Wheunga ai mea ia he ku tau ila tatolo e vete mea koe mawhai pūre. O kai ke whai a ki pēia ai whaunga ko iau te amo e u whaunga ke whai a kono vete. Kau tau os wheunga he koe mea koe hoko e lahi ai mau. Kai ke e Puleiku te u whawhoki atu ke hoko atu MALO. Iyo. E koe taha poki mea koe tātātā ni taim na tau kureanga. He kai ke tau e lawe tau o lahi kito nge se tūkua ki mo e hae tō nong na lawe e ngai nitia, koe ngai pare he ngai tau pare e kau pakuhunga pare leo ai tai ni, lahi longoa, kai ke tau e lawe ki ai. E ai te e tāti ko ki tātu. Na uhinga poki no kuruti koe ni kalaki moala i taimi. E koe taimi ko ia I he statistika a tonga, a pianga tonga. Na e oku ke pese te whanoa, ai tau tau tupu ena kai kia hanau ngāu. Te seti e whanoa. Ai a koe ta urata ua ia koe alere a pianga. O ono polo a Crispo. Pe tupunga ai a ene ki artikolo ko ia lawe I ngahi umea ko ia. Ko tēnā koke mea koe nai ko. Manatu ai ngai tau mua ai PTOA ai taimi koe. Tau ai taina I mitia ke te rea moeha. I konga ki mui o e loto mo ki mui ange. Nai te kaupe ai pureanga ia o na polo agrisi. Kono whaka e whia o e kakai pe koe kakai na nau lawe I pe koe nau kai ke nau tokoni pe ku nau talanoa ka mea au kai ke sai ke pureanga o na polo agris pohiwa. I taim koe. Pe nai lahi ai alongoa I taim koe whiri wak tau te whito ki hengai ke letio mo televisione ai pureanga tonga. I fui taim koe. Ai koe ngai mea nai whai ke malanga I ki mua. Ke tau ataina, mo transparency, mo responsibility, mo I misi, mo hafua. Ko ase ngahi ume ai, pe ko li aki ngahi utoka te rine, na vi sone ki ai taki o e whahai whakapolitikoro pātoa o e anga o e whakalele ai pureanga. Pe kai ngatai foki, koe mea maari e ia I he lau koe lau ni e tangata flani se. I he quality koe o e taki, leadership. Koe quality ke ngau e whakataha. Koe quality ke patient. Koe quality ke tuumau I ngai mea o kune whakapapau I koe priority a ene pureanga. Tari o e whehu I kotoa pe.
pa ua ngawe aki ai whare alea ke nau tokolahi e whare alea ko hono weaponize ai lao pea mo tae mo ngahe umea o i kai ke lelei ki he whakalele pe koe lau kovi ke pule anga o e aho. Koe ngahe umea ko ia nei lau ke ai tangata koe ni, koe ngahe umea ki toanga aki. He koe tai me taha he o koko i tonga, he koe ke ai i he ni o koe ai i Australia, koe ai whalearia, pa koe ai toi ki pole anga i ai taha i olunga. Ungone whai kono vito ko ia, ai ngai u lao whakanganga koe ai whalearia. Te ahalo ke ia ki ai. Pe aha ke ki ai, te whai no whiwhiri, pe tai mita koe ki nau loto ke ai, and that's it. Finish. Finito. Nothing. Pe toi whakafoki mai, whakalele, te o hake. Pe i tonga ko hono whakatuta maki, ka pau te toko lahi i he whalearea e whonua, hot e ka pureanga. Kon helpe me ai e hiki ni mai a ki ai. Pe koe me u tau pehe ke wakai, he koe vito paua koe unofo mai mehene awhio. Pe ko toi o lotonga whai peia, ka gulai whatuko aki i whoke ngai mea koe ia. Ko hea hame te angai vito paua, ko hono, oku fu aonga vito paua, kai. Koe pule anga o e aho he kunau toko lahi, ko nohinga unau mao e pule anga he kunau toko lahi, loto e whale alea. Imagine. Tukatu kate koe Professor. Malo au pita Puleiku. Koe tānaki e nai ngā ongo poini koe nā kou whia tānaki peki ai koe ulo aki. Ai mawhuri koe a Samuela Crispo hiva mo PTOA ia i taimina e pule anga ai nina ke hanga holo i mai. Pea lahi nofu whakai tonga he taimi ko ia. Ko e maulongo a pehe a kotoa whaka eke atu au he u mea. I he u i siu ko ia he koe amanaki whoke e kakai. Koe amanaki a waka Samuela Crispo hiva mo umea na ne tau kawe i. E kehe rewa ai pure anga. Pe ai kehe e neanga whai he. Ka koe mei koe upawapare matatau pe koe ne whaelongo aki mua. Toi longoa alahi he taimi a waka Samuela Crispo hiva mo PTOA o pure. Ko te whai pure anga longoa a makehe ia. Kai kehe. Koe poini whakaose kou whielawe. Kai kehe, koe hanga whuke e koe hulu i mai. Ai whakakaukau koe, ai koe i he talanoa ai kau filosefa ke mawhai pure. Ai ako mea koku o tau siota toki ai, ko ne atu pe koe mawhai pure ki hataha, ko MALO pe ka pāku lawa e whaunga ke ne whakasisi hifo, pe ikai, pe ko ne hanga whapotpot katau, he koe mea whoku, awake whoka Samuela Crispo hiva o ne tau whatoka ngai, ku osilahi au pito fu mawhai a koe, mawhai pure o kunofo i he parenia. Pa ko ne alake whoki na kehe taimi koe nei tala noa aitua, ne alake o heika, ta koe me aia o kuia no kehe ia, kai kehe, koe me aia o tau wako kotoa, ku tau ilo koe me aia ko tau whoki mai ke whaunga, mahu inga au pito e whaunga ke ne lava o puke ai tangata, he ko inga he kai peto e kehe a tangata ia, i ne alwake ki e tuunga e mawhai pure he kuia no ngai urungaanga ona, ka te whawhoki atu ko tui Puleiku ke whai mai ha o toi tānaki mo a whamāpopo, kuo mei tatau mai a e tataimi, MALO. Ko tui ka tahangai mea ko nai whai kai e kaukau a Honorable Crispo hiva e taimina e pure angai. Ko hono liriu ai whiri koe o e whiri wharearea me he wahe, me he whiri wahenga ai whakawhitu whiri. E whoki pe ai whiri ko ia whakalukufua kunga koe lai maheni ai, kunga na taurua ki tamatai. Whakawhoki ai whiri i national election, ka ua whiri whakawahenga. Pena kai ke lawa ia. Ai o kio en ke ngai political achievement e tai koe o kureanga honorable artist.
Ko taha me ana no fo I whakakaukau, ka naua ai taki koe ne punua o no ko a glisto hiwa. Ke whiri kakai, kau pere koe ke huki whare area. Nai kai ke lava moi. Ka noa ni ngai political achievement, rotonga ai ne I taki, ai pureanga, puka pare ni o ngā. Ko taha poki o mea taha. Nane tau ka poi pa nai lahi ni tala noa ki ai. E koe ke ne tū ia koe whare area, koe whare taha. Nane tū ia koe whare area, koe whare o kua. Koe whare taha hou kiki. Te whare taha ai kakai o whonua. Koe whiri ia kakai o whonua. Nai lahi ne lawe ki ai, nai ni whakaanaua na atari. Ke whoki pe e pai ai whiri whare area, ke whiri whakaluku kua hange ke whonga ki mua na na tauanga ki ai. Nai gai tari. Ai whakaanaua na ona ko aglisi ki kai o ia. Ai koe taha pe o ngai ua simen, koe taha ngai mea tau tala noa ki ai. Ke utoki lawe au ki mui ai ngai rei, na ni whai rotonga a enu Palenia. Ko hi koe wawe a eta taimi e palofesa, koe jiro e pukuto e fiha, tukatu kati koe. Haro vito Puleiku, I o te uki lawe peka toi whawhoka tu peu kei toi peu toi tātai minite nima, te toi anga o toi tuku atu peke whai maa whamaa popo. Ka kou whia lawe atu peke ki a ngahi mea koe uloa ki koe ngahi koe whai pure anga ko samula Chris Pohiwa. Nai whai e ngahi whakotu hange koe na ke tala noa ki ai. Kana te kai kia halao whanganga ia I o mea kone oku tatala noa ki ai. Aia koe whakotu tālanga pe na ne ngawe ake lao koe ono. Te kai kia whai lao whanganga ia pure anga o samala Chris Pohiwa he o mea kone oku tatala noa ki ai ke awe ke ne awhio. Aia koe mea pena no foi fra mama fa aia koe no fo I fo I lao e ono. Pe hoko tu pe ai tala noa ma fai pure. Ka ko fie lawe pe ke mea ko ia he koe mea fo kia e te tawa whanga tuku pe na ia u la whanganga nai fo tu e samula Chris Pohiwa. Ke awe ke tālanga e ene a fio moe whatato ko nike na usio ke anau vito pe koe a. Ka koe mea pea ko fie tāna ke atu ki ai. Koe mea hono ua koe na mau pe no mo samula Chris Pohiwa e. Na os koe whiri koe he taha whaapa koe fo I teuteu koe ke whiri pare mia. Aia ko au mo Samuela pea mo toke taha langitoto heu. Kai whaeke eke mau tole lau manu pea koe. Alu koe mau pe nolo. Pea koe foi whehoi na ku ai atu ke Samuela. Ai koe foi wahai ni koe ke whiri pare mia. Ai koe nai whiri pea pare mia a Samuela Chris Pohiwa. Pea koe hau koe mau tālanga. Pea whai atu ai foi whehoi ke Samuela Chris Pohiwa. Ka pau e pare mia. Teu foke foi wike taha mea u whai whiripoe. Ka pai hako koe pare mia. Tene lama lai ke whai e foi mea koe nei whai e tau whahau. Ke osi foi tau, pea whai e foi whakarerei mo oni ka tau ngā unu. Hange ko ngahi poini koe na ke tala mai. Tau alu ke welfare, poke tau haa ngai isiu, ke alu kia e ngā oe. Pea tari mai samula Chris pako pe atu ko feho ya tu ko ni o kai ko ngata pe ko nga ko fafofonga nga itaula ka ko feho ya tu he ko ngawe pe ki he ngawe kakai ko ngawe pe ki he aya ko pe he te grava mai he ko fai fo itutu fai fo mau pe fai fo saupul. Te ke lawa lai ke ngā unu ke tau ngā unu ki mua pe ikai o ka pau te ke pare mia. Pako ku whehu I atu I kai ke ngata I e tau konga ki hawea, tau konga ki waini,
ka ko toi konga atu ai ko foi whakare ai ko whea atu he konga tangata ai ki vai ni mo koe konga whae ki whakakai ka ke hanga tari whahanga tonu mai ke whonua ma toi hakirisi no matsio ata o sia mai tane pehe mai teu liliu hange koe mea ne whae tau whahao ka pau e paremia ma tiu tau wike kai whire paremia Wakona whiri ko sa mea kris ki he paremia o kui kai pera aliriu ia he umea koe o ku tatala noa ki ai aia o toi hoko a toi peia i he foi te kai he koe mea na tau ko ku lawe peki ai e Puleiku koe mea na tau maare ia i a tau whahau te koe peka te ahata haia e ofke e tangata koe ia ai studi chiki ai mea koe whai e mea koe liriu mga unu me foi poini ke foi poini ko hinga ka merino fonua ko foi mea ia foi to ke lai ka te fa fo ke atu ke a fa tu ku mai ka ta fe o ngai malo Good morning ko utala no ko na ula ve ki ai ko utala no pe ai tu mo fa ana wa kai nai kai ke fai ano talanga kai ke fa hu ya hu la fa nga i fa le ale pea ko sio ke nga fonga ngawe ai takini me pehepe ngai me un tokiu si pe foi to puiki ke le ai tala no ka uling pe ko vai be le lingi ki ange ko lao ono ko ni na tala ve ki ai e guai tangata taha taha ne komeni tangata Australia APC e dai na hoko ka Chris Pohiva ke la kanga paremia penai ai hala whakaanga o kau he ngahe o mea o ku very extreme a pito no ai tahi ka mention ka ku mahi no pe hanga mea na ke lavi ai na ka ke pahu hala whakaanga ia pehe penai talanga i he whare alea o e whonua pe te wafe mi ai ke ko tiko wawe e tataimi Profesa ko tui koe te tatuklave a mui ke ngai lelei o tangata iki. Mōre ke mamau hata pehe na e longo a moeha moeha. O na e ai pe ai lelei ai tangata iki ni pa te tatalave i lewa ai whakalele koe a pātoa. Mo ngahi mo wewe una e whai moeanga o e tū ke Kaha'u. Ai whaha i whakapolitikare koe ni. Ai whaha i koe pātoa as we know it. Mahalo ko o se talaimi tukatukati koe Profesa. MALO apito. kataki si Puleiku ke whanonga mai Io, sai. kataki koe kore whamore atu koe whamalo atu pe ai kai ke ome atu e ku mai ka koe whamalo lahi atu ke te koe i Polokalama koe niu alu pe koe taimi e ose e ta Polokalama neongo kei toe pe i e ta whai whanonga mai koe ni o kutoe lahi anga ngahi ilo fo o kuta sio ki ai ku ke hanga unu mai ngahi mea me kohiri o te o mai me ngahi mea na ikai ke whakatoka ngā ia pe na ikai ke tau whakatoka ngā ia o whamanatu mai pa kou tui koe whamāpopoea kou whai kou sio ki e alu pea e ta tātālanga mahu inga koe ni mo e ta whakaamu e tokoni mo aanga mo e ta whakaamu neongo koe ke lava ai ngahi mea koni e ni iu ta whakaamu ki ai ka ku ta whakaamu pe
ia i hanga he mea e mahu inga maari e mo aonga ke whanua ka ku ta fia ko toa pe i ngā i whakaukau ko ke tuku mai ko lawe i pe a o whenmoe ki nā ngā i whatongia ke ka ku ke tuku mai ke whai a e tau Polokalama mahu inga koe ni kai sai ke tato ki hoko atu hoi me kau ka inga te ma hoko atu pe i ke tala noa i pe kai o rewa ku osi tala noa koe ni ki he kuohiri lolo tonga mo Kaha'u o PTOA he mahu inga au pito ia wha politikare MALO mo mea mai ka mo mea MALO pita Puleiku o whalai atu